Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel. Wih, banyak banget malah ondel-ondel. Pada ngapain tuh ya? Loh, katanya nontonin Ultraman joget. Waduh, penasaran banget teman-teman. Nih, lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, ya hari lagi ada di Stadion Pakansari teman-teman. Widih, rame bener. No, lihat no, ada temen Aye Simpo ondel-ondel. Lagi ngapain ya? Diem-diem aja di sono. Ada si abang no. Oh, lagi nungguin si abang ternyata. Nah, teman-teman, di ujung ada ondel-ondel lagi teman-teman. Aye sampai bingung nih, pengen nyamperin yang mana dulu ya. Aduh, rame bener lagi di mari teman-teman. Waduh, pengen nyamperin yang ono, kagak enak lagi berduaan teman-teman. Ntar Aye ganggu lagi. Kalau yang nungguinnya, aduh lama bener nih Simpo jalannya. Yang cepet apa po? Sini, nih teman-teman pecinta ondel-ondel udah nungguin nih po. Empo, sini po. Iya le, dia joget-joget di sono. Ada delman juga teman-teman di mari. Wah, rame bener teman-teman. Siapa nih yang kalau minggu pagi suka main ke Stadion Pakansari? Pasti ketemu Aye Bang Baron. Nah, dia Simpo udah mulai datang teman-teman. Po, sini po. Waduh, si Empo pagi mana? Lama bener jalannya kayak kiong. Po, Empo. Udah mulai nyamperin teman-teman. Nih, po, Empo, halo, hey, halo. Oh iya, ditutup. Sini po, sini. Nah, dari tadi ngape dipanggilin susah bener. Iya bang, maaf. Halo. Bang, Aye buru-buru ya, pengen ke sono. Ada Ultraman lagi joget, mau nontonin kagak bang? Oh, Ultraman lagi joget. Bagaimana ceritanya? Ya udah, ayo makanya kita ke sono. Aye juga pengen ke sono nih. Yaudah bang ya. Iya. Aduh, dia nunggunya lama-lama. Dia malah ninggalin Aye begitu aja. Adik-adik aja tuh ondel-ondel. Teman-teman, tapi denger-denger tadi katanya ada Ultraman joget. Coba nih ada si abang, kita tanyain dulu. Bang lah, ngapain pada mundur ya? Bang, halo. Halo Bang Baron, ngapa? Ayo malu di videoin, makanya mundur-mundur ini. Lo ngapain malu sih bang? Bang, tadi kata si Empo ada Ultraman joget bang. Lah, jangan kata Ultraman, Boboiboy, Masa and the Bear, Upin Ipin. Lah banyak di mari mah pada joget. Kalau tiap minggu pagi emang begitu rame Ron. Ngapa jadi heran begono sih? Tapi kok pada pengen nontonin Ultraman? Lah iya, apaan lagi viral sekarang Ultraman. Ini aja ya pengen kesonoin. Ayo dah kesono dah. Iya deh, ayo mau jemput Jamila dulu ya. Ya udah, dadah. Kita ketemu di sono aja ya. Nanti ayo tungguin dah sama si Empo. Iya deh bang ya. Ayo udah, ayo ke sono dulu ya bang ya. Ya, oke, dadah bang. Si abang. Yaudah bang ya, dadah. Ron, dadah mulu ah. Teman-teman, ngomong-ngomong, Aye juga jadi penasaran. Nyok, kita lihat nyok. Oh, ini Ultraman yang lagi joget. Ya ampun, pantesan orang-orang pada pengen nontonin. Segede gini Ultramannya.